Mami Mao Akwaba and Faumbra Ghana in SEM TVGH so what frame Adjoa searching. I will serve Mr. Unsubscribe and Mr. on our subscribe. Found some notification bell also for more news. Yenya on my bit say Ghana. Asam many pass out for Famusu and to say Asam Baumaimo. I bet now on my so. O Casabebri. Ni a bit more to me, sir, over to me 10 year canase. Na omutimi ejina ne okanechi na oyedi no so anka bia ono akasakasa ka bone ne ho ono a epene ekoso na wonim ne ekoso a eti wakana no atuma yi nani si pani a wadan woni pam ye ekoso no enye se opani bia ni Ghana ha wonim asem a meka no kore they know I say it again they know say no kore na meka no they are involved they are involved. Yeah. One more sorry, Libby. One more sorry, Libby. And on me, you hammer. Do they know? And we have to be in that corner until we all destroy. Yeah, actually, so be answering is a uncle. We have a say. Yet me more according to say him, no more can, who met na as you. Bonia, yet me dino, before ye dino. Se mi nua nya ndie obi enya se we me ma me awu ne die wo so ma mbewu o person me o ye ma ma me nyankwa eti sene o mu bibiri mu akoda awu tantan obi abekọ ti wo so ne kra e wo drobon so we beka se wo fan from ejoso dwaben afigase kumawu den waba search front page drobon so ada ya kate sword no na mo ha bi that time regional minister Dr. Frank Amoakoyene get fund administrator and the deputy mpanifo ba na me ba ye ahamu se mabubu anyina da me say ade we kura na afu enwura ade afa eti pesa me dem ko site wona mo hwe ebo get fund for share such a front page for 24 months that's 2 years omo complete Allied Health College nursing training e dia ma Ashanti region for dia ma drop so for ma ha bie no ya kwhwe dwumadie na ekoso no Ghana for to ani asase kakaka nanie aya ba bi na the regional minister Dr. Frank Amoakoyene ekate so do ne deputy CEO of Get Fund ene Drombonso hini MP aha na omokate so na me gina ha bi because na ya me de say yesi e ba be si health college nursing training be wo Ashanti region ti bi papa ba Ashanti region na mpese me behwe bi 6 months. And I'm saying, na me ba be say dwumadie na ekose but me ba ye asase ne da o platai ada ye ba ye kate so do krampo no na sunfui ye dwiso but nei aso nyina afu ntiminim se contractor no na government this kama no on farm machine ma site o se get found so na releases kan ma contractor because am wan say and now me ba say me be dwumadie na ma bo education ministry abaso ma bo get found for abaso ma bo president abaso no me ba asase ne da ho machine be any site but oba o masisi post a obi atwem onim si ye adwuma wa but assassin da was assassin ti eba say the president of Ghana eba say education ministry honorable Eluna Idrusu education minister get fund administrator deputy say mo ba ha be share Asante Manbo mo be share Ashanti region bo say mo ba be si Allied Health College nursing training our Ashanti region na baby abaye such a front prince omewa get fund deputy administrator na shebo say enu 2 years kra ye be wi adwuma ba e ko 6 months ti e ba say get fund ministry for education menyini say ade ama sign contractor aba people mu a contractor aba be kan nsem ministry aba be kan nsem get fund kan nsem regional minister kan nsem MP kan nsem na 6 months ye beba single machine kura ni ya one block kura ni ya foundation client to ti say me person me busa the get fund for say e bona mo ba be share no minim say sika no mo de ama contractor no won si site biem ana say sika no na mo fa ma contractor eno kre bible sumi insia atwam yi ana yehun say Drobonso man hene abodwa tatra regional minister by MP ma e by education ministries ndodo na by attention and expect different resource ye to abamma mo tem biara nso mo afa ejimi for ye to ba mo ma afa de na dan si ye na embe bunkotodwen pa mo twa no mo fa development en fa mreye no ordinance votarians ndan hwe
Uwa voter regional, uya ufi voter regional, biso on say Ashanti ni ben, and after Ashanti regional, ko voter region so ko pe na nu aduane, na so ko pe adwuma ye. Adenti no onko. Nansu votarian say ye di America akola sori a no di America ba akra okokuma ase. Okope adwuma ye. Me a me so me fi region me wa akra me boa. Ye be pay ye nu aduane because your region no there is no hope for the youth. Enyuma ni ho. Enso ye party a ye to abamma mu kase ye NDC wadi o man we so for 29 years and still counting. Adenti no mbu enyuma ma yen. Adenti no mo mu enyuma ma yen. And now last year the John Dramani Mama of Northern region, Northern President Yabenya in first term. And na say Savannah 3 planting Nyani wanting soon to be Duan Yawo, your friend saying Northern region. Emma Sikachu who Bosia Muka Gie Nyano Mania or my discano NDC. Just a omu Nordness, young omu huya mobo. Votarians NDC huya mobo crapra, or region for omu muyang. Nyomuni ma se do election time no ma to asone dadie krante ne ntoma seminar no mo di abrese ye nginto aba mo atem didie kase pa no 2028 omo de be hwe eku adwuma na ye ya emfaso bia ni so emfaso bia free mu ma ye ni atofo bayere ukomi kroma se na minuan mu esu se omo eku adwuma no omo nye atofo omu ye bayera afiwe omu anya market kura omu ho chire omu bank yento oti ase eburo rice omu ye yento na you have party a muto abamma omu kase a omu no mu wa abam party ye to abamma omu kase no omu no mu wo abam mfaso benti na ye to abamma Denti na wasi yankoso nto abamom. Hwe kai efa omugu akra ne kumase, omu free fa Northern region. Ensu yenya ye eku adwuma yenya to atofo. Adenti na ye party ye to abamom ntumi ko bue factories wo. Omu ntumi ko bue skill training center, skills development center. Bebi abekọ nya titiye. Ewo ho ma ye kai ye fo ntumi ko nya training. Kai ye fo nyina omu wa akra nyina ne enti omu ba nso omu ko pesca na omu akoto machine na omu sade akọ so omu ko sua tele adwuma hairdressing ene kaka because awofo no ni bia omu do omu be wura adwuma suam uti ase enti na omu di America ba akra na omu ko nya kakra na omu sade akọ so obehwe a anase dudo na nso na omu odi akoto ne chance ne ohia because there is no hope in the north. There is no hope in the north. And so nordiness mutu aba boom e de man disi enya atem didi ma ya ana enya mfere ma yen ana yetinya ya dwene na enya adwuma se me producer ana me bisa adenti na wose ma ne sa emre na susi ye besese ya dwene na use ya dwene as nordiness votarians and people in Oti region muma yen fa ya dwene nya adwuma na yen kanche o mu se sune so omo mfere se omo be di abra yesu ya mfere se ye be punish omo in 2028 yesre mo eno nti na bibisa ye since omo di o man with NDC adi o man with 16 party biara votarians nordiness and Oti region for yesu ye no to abaka se paade mom policy omo de ba man ba boy no e wonfa e de bo Ghana e man su yesu kase na wonfa nso NDC moma MPP moma ye nto aba mom no omo na etimi du policy di ba free SHS wo ho ye na enya ho faso votarians kase pa ye na enya ho faso nordiness me boa free maternal care ye na enya ho faso school feeding program MPPs and ye na enya ho faso kase pa votarians and nordiness people in the region me boa na NDC dia wa he omo dia wa he omo afa ye jimifo obi antwento ne so ba nya de anamo no peso mutu say ye be ye public tribunal na ye de akyekyere nkrofo omo nyina bone botai nyina ne se omo be no ma kyekyere MPP for do makogum thinking say omo yesa MPP no begu na NDC enya hoden me se NDC wo mo bo mamna no ma bakwa akotom na abaya se mizemfo amuhu omu nei muhu omu de biara da etamo kama NDC ya ewo sesei President Mahama ne nkrofo mo handle sesei no ebe me na yesa CPP obe ho by name obia ni ho betumi abaya Ghana one party state
Obiani ho. Rollins mpa 1992 oko parliament no ni opposition bia and MPP fo ba kokora nko ho no. Wentuma anya Ghana one party state. Na campus John Mahama. Okay. NDC for any to me. To me kasiye wo Ghana obi enya bi da. Kwame Nkrumah mpo enya bisa. There be. Kwame Nkrumah di 9 years. Yes. NDC for rule of my Ghana dictatorship 11 years. 11 years. And na ye ba democratic rule and democratic governance and so 8 years. Ye kabuma say 19 uninterrupted years. 19 years. Okudelo mutimi di ba Ghana. Manti ba nyo man yi. Eti de mi hu to obi ti say President Mahama no opeso blame na Akufo Addo. Na just say I feel scandalized. Okay. Before some beto aso no mama ye ni san komo nwie na me ne ma ba beto en komo no so mostly related to Erano a ye jilling and dra. Okay. One me year. ho asem kapa. Me ne lawyer Morris Sampao eni en komo kakra na ye hwa de. Council, good morning. Morning ya. Me pa Nipa ko nya so ensia ma telefone ma sefo dia no. Atiefo na ahwefo nyina agye osu. Me gidi so ho ye. Ato me ho ye pa. Okay. Abayo yi a oye NPP TikToker ne activist yi ye chin na no ye hu wo social media so ne yes we plead guilty ama ya hyese ye nkoye pregnancy test na ye mano sentence actually any ye hu a video of a rano the body part onye obi phone recorded the ba say ya bono wo cell ho ama ye de wayare kram ye de nako hospital I think was painted so baby endra asa